Ebyo nabwambira izoba rya nyuma y'abazi bo mw'ishenjero kazahabwa district ya Bushenyi Amateeka tusime mugisha abire natongoza ihuriro eyo kutambura kwetorora district yona obwo arakuvugana habebembezi baza sako za parish development model. Aba bantu bine kutambura kuzaha village baka village bakagambira cyamana kabetera ecyaro cyone rero bakareba oku ashemeye kutunga sente ninga atashemeye oranyagire ho abanyajya baburije wimwe kuza kutunga ki omunyagito kuza kutunga sente wabo dine good relationship no mushisha wawe no mukazi wawe ebyo sente okora ki obyesasire erindi iteke government eshohize no kugira ngo baza kugaba sente bachairman baza kuguma bete nchikorera abantu bashabo mu rwatu buryo mwari kureba bati abatura babe nubo basharamu oratunje sente ningo tarshemerire turahe sente nibaza kuba babire tuza kuba under the mobilization of LC1 chairperson na nabuchiko tuza kuba nibaza kweta abantu bona rero mbiza kushaba konkantu ja kubanza twabateka system then kuturamare kubatamu tuja kubamba qualifying okufune sente konkabarasharemu n'abecyaro batahi babo okugira ngo abantu bo bashemerire sente bamaha abatura bahire yo kwetombwita kwabo ngo abantu bakatinda sente za parish development model neza ko bakomesa konka bemeruka bashobora iri tekersya eriyo kweguza kutanaho no mukubanza ureba abantu batarukuza mu nkiko munonga bakukigamba kikwata ukundi akakitina bakarango kwiheye sentezo za kubakoma bamanya ngo zakuza abantu ibintu byabo mwene nkabagurisa mu kugira ngo tubakwebasa koka PDM sako tine facilitation yone yibakubona kandi ni bintu mu muhango ubari gukora mw'ishenjero kazajumirira abo bona bari kuhabisa abantu program ya parish development model neyo ruhuzyo abakugisisha tuyina abaceceza bakugicecerera muno ruhuzyo mazimoro no ruhuzyo miliyoni 10 buri mwaka no ruhuzyo Orduruhuzyo esente nizo turukuzupa nizo kuzupa approvinga on budget esente nishakwa nizija buri mwaka gasha kwa Mike atwachire.